Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah acara akad pernikahan dilanjutkan acara penerbangan atau napi ngapungkeun balon atau srengsek. Salajengna bade teraskeun acara sungkeman. Mangga tiasa dikawitan di ibu masing-masing. Kumargi ayeuna mah atos janten kula wargi anu sah pasangan suami istri mudah-mudahan pada depanna. Amin ya robbal alamin. Mangga sami neng ya sunukeun warastuna sunukeun warastuna margi ridho orang tua atau mati sepuh teh ridho Allah. Tuang ya, tuangkan. Siap? 1, 2, 3. Ini lutut. Cakatkan Bapak, cakatkan. Katakan. Mangga, ada dituang mangga, siap? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tos neng mah tetep teu lapar. Aja yuk. Tos atas A. Maka masing-masing wae. Tilu sami ditarik. Anggo perasaannya pilih aja Kang ya. Siap. 1, Atas dia tarik angkat kalau ya. 2, 3. Aduh, Ningali ke kamera, ningali ke kamera. Astagfirullah. Rosa teuing anak. Apa digigit, cakatkeun siap ya. Terus. Tahan masih dacan. Asap pura-pura gitu. 1, Mangga bari di eta ditentukan 2, 3. Gigit. Siap.